Kua tūwhera mai tētahi whakaaturanga toi, hei whakanui I te whiti tekau ngātau o te Rōpū Wāhine Māori Toko I te ora ki konei, ki roto I Te Awahou. Hea ki te pirihitini o te rōpū nei, ke te para rātau I te huarahi mā ngā uri whakatūpuranga e haere tonu mai ana. Ko te whaiake nei, ko te whānuitanga atu o ngā whakamahuki. Nā te tutūnga atu o te kahurangi a whina kupa ki te marae o pare nui I te tau, ko tahi mano e iwa rau, 50 mātahi I tūtaki ia, kia rangi māhora reihana mete, nā tērā tūtakitanga I whānau mai ai, ko tēnei whakarerenga. He hō tāku, whanau e rere, nui ki a koutou ngā kuia ngākau mātua, hei whakaruru hau mō mātou I ngā wā katoa. I ki te ai, I aku kuia, I mahi ana hei whakatauira I te mahi, I ngā wā katoa. Ko tā te perehitini o te Awahou, ko tā Tracey Robinson kōrero, e whakātu ana rātou I te rere hua o ngā momo wai. Kuia anō hoki, e arohotia te kaupapa me ngā whānau o te hapori I tā rātou wā. They've away from the priorities, so their priorities have always been wahine Māori. Has always been around, safer homes and homes, for whānau. And also, just the reduction or reducing, family harm. Straight away. Ko tā te hekere tari ana he nui. Kua tonu tuatahi. Ko mahi a ki mahi.